Daudi chize nishu tsajik ni ne zamling nyamte kecho ki lori chokche dunju duchuk ba de uzu na yobatang Amerike sinzi kushab Joe Biden thang Brazil ki sinzi Jair Bolsonaro so ki ube zamling ki uthi mangbo New York na phepjo na yu dilu chokche ki sar tohib ne yam ki kanyo tang zamling ki chaju gi gi yoba goktap so ki kola kadu nang yu jing theyan ne de ke chishu shikni ari tang gyana yutu ni ki thenge shuk cheru do shimba so ki kor thona shuk chi yong yu Theyan thare sinzi Biden cho ki tamshe nang lo nishu chimbe Afghanistan ki maktu ki liu the jukdi nang wathang ke ji the namshi gyurdo ki kanyo setup su Amerike ngö ne penjor ki thungyur ngar la ma du tongyu thang thishi khong ki Amerike ngö ne gyanal hen tu thangma la shugyu tumba me je gecho ki thungche Antonio Guterres ki gecho ki chokchen uzu manawe ni she khong ki gyanata America ni war ki dewathe nyamso mache bayina gekhap ni par nyenga chewe thangma ki khunji sarbashik langsibe nyenga yube nyenda tangwather lendep chusu song yobre. Say it again, we are not seeking a new Cold War or a world divided. Nedun dida dene Ari Rand Corporation keme nyamship khang ki chapsi nedun yeshipa Scott Harrell lasu thare sinzi Biden ki tamshe di the kanti shudu khong ki sungthön thu. I think what the president and his team have likely concluded is that they are definitely able to get Sinzi Biden ki thare gecho to tamshe thei shize gyana shung ki Taiwan nang ki shide ta tenja la tobo tangi yoba ya yugur ta phemi sokbo falungo nyamle chegen chor thanyen ta miri depse tongshimba Hong Kong na ki domi thoptang la dogre thang ya thuri rigje ki thone mangcho nam sangship nyude wo thuta tu 당수 nembu chebaso gyana shungi chaje tenzo la geji gegap shen sö gyönje chege ba thare khasi chayo ba dijonangdu Theyan thare chokdu to gyana gi sinji Xi Jinping ne thado gyu karma chonga cham tamshe na yobata tamshe manang khong Scott Harrell la gi gyana gi gothi chö shije gyana gegap de shide da nyenjap me ba che zambuling la keben dembe gegap shi gi number 2 dap chegire che songsong I expect Xi Jinping to characterize China's rise as unthreatening, as peaceful. Gyana ki thuta tu arinyam tu denda chede geji thö gyana ki thawju ringlu la tongle chejo ki thaplam thang yang gyuji lamji la sobe leshi gyu zambuling ki kangi mangbushi setup chegi yoba so khangdar ari le gekhap yagashi yimba dije chegre che sungsong Chinese leader will attempt to cast China in a good light. Thare sinzi Biden choki New York ki sigur dini khongki arita inji Australia sumki sungyob ki thunto sarpashik sha nawe nishe jela nagi yobatang thunto thei gyune arita inji ni ki Australia la cho ki thusin khote che gyu thaju che yobare sungyob ki thunto sarpa thei gyana da nyamtu yobe thengge the thadunya shuk cheru ta yobatang arita France yi dewala ya goge sabashi so yobare Geji uti kya to gupchul hane thare ki nyamde ke chok chokdu di tho nyamshu nangi yobathang chokdu theshin dunta jeme che nish sabdi ngi jukti nangi yobare nizu di chokdi ki nyedu shuge tenste gi